Toyota unası. Avtomat 2005 yılғы объем 1.6. Bağısı 500 bin son. Telefon numara 0558 11 30 50. Canlamak gece. Ova can. Assalamu alaikum. Bağısı kaç oldu bu oluşu? To'qo'tori 480. 480 to'qo'tori. 480 son. Sülesi olatları? 450 ga akancha tilini sülesi oladigan. Hyundai Santa Fe unası serapiristli çıktı. Döngülükleri kışkı. Hyundai Santa Fe 2010 yılғы объем 2, расход 8,9 litr. Telefon numara 0702 09 90 06. Salondori kojniy salon, qora tusdagi. Hyundai unası 2008 yılғы Hyundai Avante 2008 yılғы объем 1.6. Avtomat Koreyadan gelgen. Telefon numara 0709 66 39 92. Maşina sizler kimesiniz? 550 bin diyoruz. 550 bin. Yanımızda tuttuğunu tohum söylüyorum. 550 bin son. Suyu şarkı. Toyota Corolla unası 2004 yılғы объем 1.6. Mekanik Европеец telefon numara 0709 66 39 92. Bu maşına жазылыпты. Toyota unası. Состояние идеальное, цена договорная. Телефон номер 0509 20 20. Maşına sizler kimesiniz? Chevrolet unası 60'dagi döngülükleri kışkı. Telefon numara 0509 20 20 20. Honda CR-V unası. Katmayla koydu. Chevrolet unası. Bu da Chevrolet unası. Chevrolet Lacetti 2011 yılғы объем 1.6. Telefon numara 0554 60 65 75 02. Versiya unası 2017 yılғы объем 1.5. Коробка. Telefon numara 0755 03 55 03. Altüstü. Hyundai Betz 2007 yılғы объем 1.4 mekanik. Telefon numara 0554 65 75 02. Toyota Camry unası. Maşına kimdeki? Bağısı kaç oladı bu oluşu? Kaçı da odası? Jeti. Sülesi oladı da. Sülesi oladı. Sülesi oladı. 2002 yılғы объем 2.4. Avtomat. Telefon numara 0555 02 01 03. Salondori materialdan hava alacaksın. Honda CR-V 4 serapiristli üstü 2015 yılғы объем 2.4. Bağısında görünen. Telefon numara 0557 77 51 88. Assalamu alaikum. Buna maşına sizler kimlersin? Bağısı kaç olarak bu oluşu? 20 bin. Sülesi olarak da mı? Sülesi olarak da? Sülesi olarak da 20 bin $. Toyota unası.
Toyota Corolla Verso. Объем 1.8, 2007 жылғы, Европейс, телефон номер 0555 48 43 42. Mercedes-Benz унасы абалардан жақсы. 2002 жылғы объем 2.4, расход 10.13, автомат, телефон номері 0508 0000 11. Ассаламу алейкум. Машина сіздікі ме? Бағасы қанша болу үшін? 10,5. 10,5 мың. Бағасы 10,5 мың доллар. Абалардан жақсы. Honda Odyssey унасы 2016 жылғы, объем 3.5. Бағасы договорная дейді. Сена 22 мың доллар дейді. Телефон номері 0552 83 77 77. Hyundai унасы, Hyundai Sonata 2014 жылғы автомат, объем 2, телефон номері 0559 90 29 85. Бағасы 8800 доллар. Серебристый түсті. Дөңгелектері қышқы, титан дискалары. Машина сіздерге емес пе? Бұл машина қандай еле маркасы? Машина қандай аталады білесіз? Genesis. Genesis. Genesis, ja? 2015 жылғы Genesis унасы, объем 3, автомат, телефон номер 0559 90 29 85. Görünüşü ablan жақсы. Это крутой görünüyor. Chevrolet унасы. Бағасы қанша болады? Ha? Satıldı. Satıldı mı? Satıldı. Chevrolet унасы серебристый түсті. 2016 жылғы, объем 1, автомат, телефон номер 0550 41 61 75. Салондары көзін салон. Абалардан жақсы. Honda унасы, мокрый асфальт түсінде. Абалы абдан жақсы, идеальный состояниеде. Дөңгелектері қышқы. 2017 жылғы. Объем 2, расход 4, автомат, бағасы 18 мың доллар, телефон номер 18 мың доллар, телефон номер 0551 10 81 08. Салондары кожен салон. Honda Accord. Chevrolet унасы. Салондары күрең түстегі кожен салон. 2017 жылғы. Объем 1.4 турбо мотор. Автомат. Телефон номер 0755 43 43 05. Toyota Camry унасы серебристый түсті. Абалы абдан жақсы. Toyota Camry унасы 2010 жылғы. Объем 2.5. Кореядан келген. Телефон номер 0779 03 77 77. Lexus GX 460 унасы. Ақ түсті белый жемчуг, дөңгелектері қышқы. Объем 7.4. 2005 жылғы, телефон номері 0779 03 77 77. Салондары қара түстегі кожный салон.